Kakong Martha Pawa nakashrong mi mentudu West Giant Hills District. Hadian ka jingklat no ukpa kaying kala im jakpo ban pendapan biang ya kaying kasem. Da ka badi dukan syah ha kaying trap bajat lakat to kanesnem. Wat hadian bakalayo ya ka jingarap dakitin balasam daw MLA House nem baladem. Henry ka ni kalong kami kam syam ladon lat bantit ya kiwei par ki jingdan kam ban maramod ya kadukan ka jongka. Kumta ha ka jingkerdu kala syuya syak ban im jakpo tang lengba kadukan barin. Hau benai risau arajar arpulai ke Giant Hills Development Society, kum ke kenhun ke baju pai khmat barabor syaki longying baduk barangli, ha kene ke kenti kala kene arpat ya ke jiarap da ke basna thma ya ke dukan jong kene ke longkmi, ringkar bat ke jiat trelang bat ke office jong ke Kublai Germany. Ya kene ke dukan syala pli pat ba dau chairman barim ke balang Catholic mi mentudu Uma Frederick Sena. Ha ke jingan dan lang ufadaman bahapakem director ke JHDS, U koordinator ke JHDS ubak Dennis Korkalang barki wei deki rangba. Hasyua ban IT ya kate kadukan kaladon ke jialang balingkon ya ke bala penyai da Uma Dennis Korkalang bat layok ke jingkren da Uma Frederick Sena ula ai ke jing Kublai ya kite ki arteli ki kenuhun ki badon ke mensim ban syakri ya ki brio ki badon ke jingdona ha kaliang kayok kakon. Ula kenturu ya kinong yok kenti ya kate kedukan bagi don kampat ban Trestom ban sumar bat ban nang penhek syuk-syuk ya ke ka bagi layok pediang. Ya kene kedukan ke bala IT syakakong Martha Pawa lakar ku kerdo ya ka dau director ke JHDS ufadaman bahapakem. Tu nyerap yang i bandai long ke tempel jong mensim bukoi bat ubah ngi layok pediang. Kublai penbor baro melemon balang ba ke ke balong ke tenrai jong ke jing im bat ke jing penkoi baro ninyo ya ke jing sait mensim bat ke jing im bom jukut. Terus nyaw bah ban kerku ya ke ni ke nang ba endala light na ke jing kit jong ke pop dai ke donut ke besur ngenang kamjan syame bat ngindawa ya ke jing im dau Chris putra jomi. Kublai terai kerat tu kerku ya kene kemelu batu ai bagi jingklai lang jong kene kemelu bat ke kan penbangi ki donut belak jumi kan baik kerat udusmon bat kan penlong ini kaying samne jong mensim dau Chris putra jomi. Kublai Gumaria kedukan so kayok bah kedukan nang tayong di wuchong di udai di jam tahu mandai di mah mandai di yo pam yo di yo kamai ke di mbak kedukan tu belai berpikir roy itu kejing ke wakian dan rei da kejing maya ban tingkat ke kejing maya le kejing berku itu belai nang di sana ya jadi ke belai yang di mah tahu Upan pau bejing sangu yo padar yo Dennis pen perkat ke nga onga ini kami mentudu yang hap ko Paris Jowai Paris Jowai mi prach nong san CMC buram balai de yang wo yu chai unang pi wanang ye chu pi ule kam kini di kam perdi yang Islam ke JHDS Islam ke Kublai Germany Kublai Cibol. Aku flyover ya kan pertai mo di kamu orang besar nih Frederick wah mana ke yung sit alai mo yang kat ke jingkrai si Tom yang ti ke maya yang ti yung belai berkumpul do itu kini ke jing ke wakian ba ang Christmas gift kamu orang besar nih Christmas gift nak bentai yang ti ke wakian ba andai bor-bor ki kam ki wahe sedang gini ki wakian bun ki malik ki wahe ki billionaire ini ki crorepati
Kisam gini kami wakian kerak sitom gi penhe gi ka kam ka jam gi ki din naman he gi. Te ewa lengba kini ka kedukan ka wakian ha uyo pi kerak ini uyo pi i kamai bat kijing kamai kijing kaji yang pi uhe usan gi bat kijing kamai kaji yang pi pendap penbiang gi ka yung kesem ka yung pi bat ewa lengba kini le su belai ko pi do pi kan kijing wai kijing kerak sitom yang pi unang ko pi no